Cuman pasusuaya dehiris saliwan de perkemahan salina de turut tadau. Ina padihit tulun dahiri dinga ayala minamanau sebelum natarima kagui Miriam. Katalib padiri pamanau na dia lo det mentadet Hazirot berkemah dahilad padang gurun paran. Pengkano mati asarita dat karaitet pengkuroh nangku i Miriam i Harun di minanomboras di Musa. Ina pahit okitoh dati dahilo dawokon nga itipiat wayoon sapi wayoon masitar sapi masitar nga papakamu di masitar suai. Iati i wawayoon da i gereja sapi ketua gereja patay nga papakamu takadit eldah da suai. Sapi diakon nga papakamu idit toko da sapi diakon. Pengkan lagi kadawit seno kaila tongo diakonis kongonduan. Saira da magi boros-boros nga ay papakamu idit ay daisyo kontok kopi ketua diakonis kanu. Pengkan lagi batit iti piawoy anda hiti pemagunan iti wawoy anda isuang ke kampung kerajaan dati nga haro hiit idalikud da mangumang-umang haro hiit polopokon no po mangumang-umang nga ato kay apinsalan to ay antakan di laid ila piat nabi-nabi nga haro hiit kawaya dat miya galid. Timpo na pa di danda nga ilo na di kamayan dati dat pinungaranan to kod gosip. Gosip. Tiswayan iti gosip nagi fitnah ipotondosan dati fitnah no pati nga oratian to kanod ay otopot. Nga iti na pakamoyan do gosip otopot patay ka amu nga pensuang na manto ko popinsi baro popinsa sadon dati iri ni kamoyan do gosip hinggad otopot tay ko hinggad amu nga ina pay tamodon nga miagal do Miriam i Harun ipinungaranan kau pemuritan padilo nga mengatahi nakura tu mengapa kamu mengatai Musa tokom bahaya iti pemadil bahaya ti pemadil lah tilo gi kau basan ko ikan gihot tihod dam iati ngay bo ay sera no pod antakan di hari Sabat iti dati pasar daerah Baino lawatan di siyo potlak toko suab makan bersama nende acara muli nendo ngai korikat iwalay aput-aputan ponday sarita miyang padit kaum pinayan tay ko itongo magyang pinay pinsan tay ko sanduk taduk oray ta nendahit khotbah dite no yudit kopi koiloh no hi pastor to khotbah ihedop ikut basyo kanendo dati umbala kagu iti sa mangusa nga isaos nga
Kau pudem pumugusan ditanakan, iri na nga iri boh, iya di turi. Nga aku dan dapat iho nga iya dia ko imoti oy. Ti pamadi osono ko ti di topot ko piyo. Dam ay bagian do osono ngiriman ko po. Dat ay right na poko khotbah iya ti iho na poko kita nga sira det kontok ki doho korohian iralandi sangulo na pong khotbah nga komoyon kunan dad ako ilo. Nga iyo kau na pamangintang tu kasuang ka ginawa na kayo nga ay si masalah kada ko osonong tomo di khotbah siya di. Tu to kay bagya miloman mila sumadon ngay ginawa to katid ikapagiagal bo. Suway daho korohian, suway korohian di Mifflin Gulimas, suway korohian di Insan Salumin, iri nanday kaintalang nandahi boras-boras datid mantadi kapisuayan di. Nga mandi pangobi-ngobi boros ano pa datid iya di narid intay pagindo yo Miriam yo Harun nga ay iya lo piatu nabi nabiyah nga kombalid aratud iswa nga kanta kanumiya galid di. Nga ati pamakorohian do kinorohingan iti di hoy. Kulom otopot tu dadi kalau boros dia Miriam di Harun ilo. Ino po dakwaan dia lo nga imusa na tu dihot pawayaan dat kinorohingan dat ay boros ka iri no. Ay mana matamad pingkay siyo. Ino pa inaritanom hari na kud ilo na pot ay isiyo na nanu at pawayaan dat boros sa kinorohingan ka. Nga iso ibaritad osonong kumadati sayra no pod mangigit toko monomboros toko idong kinorohingan oralan dati paingkura na pa Musa matumbayaan to iyati nga obian ni kinorohingan miagal di Musa nga imay paintapot oralan. Ay lana dati imusa no pohom ay napili da kinorohingan mumbali siya papaindalan dit ay tugas daw mientok dat penuhan na kinorohingan kita di dati dat kinorohingan po nga minangobi di Musa. Jadi ilo dadi let berita gembira ati no patihom mingkakat toko montok do kinorohingan nga ikatumbayaan dati kinorohingan no nga miampay dati. Boros-borosan kapia di Gokin Walter. Kay modasi. Pakomuan kapia di Elda Andrew Talud. Kay ako kuaan tu ay lano dat iya na po nga miyampay da kinorohingan. Obiyan to kay kinorohingan. Sirad no po hit pendalanan dati nga paintopot iralan da kinorohingan. Arwal ginawo. Toko arwal mo tigyagi. Tulun nga kaubasan tulun to kay harag kapuriman to kod asindualan. Kada poborosan tamboroson. Kamoyon dat ilagon to ko nagitulun nga apurimanan no motire. Hino nga magalay tulun dia to apurimanan ni motiot kantakan no miya gali di okon pondo dat
Suai pun dad magalaya tuluyan boros-boroson ko pohon ay nga ilo no lakomondo gosip ilo apangkal to kono ay aray komonompon do kabang katulun tu kabang kabang kapag magyanga mabang kabang boros-boros ay mila pususon suai ko sendiri itulun da mumusus asukong ako'y net ay aray tandet kaumbalutan ina andiad ay chat-chat hinggoh dot maano po tahan tukul tahan tukul positif to kono po nga tokoy ay di asapan positif kasarin hari galo negatif bo mia galo lo batiri korita daro positif hari negatif ano ilanong gisamod hingga tapud-apud dat positif kasari iso no pohot ay o kita datid sera da papaindalan iti kamoyan da gosip monomboros nga haro keperluan dat ay karuhang dit pengkukuro di gosip pa sa sangulun sangulun ko ay sa panang kiboros ay sa tambalut ay sa handphone no di boros-boros ko to malangas balangas ko sa sangulun mamutong ko no ho boros-boros eh nako pihi eldoy ay milisyo paingkam depo di haratulun do ponong kisorita pengkurmadani dia deh katagadan tu di kinorohingan na di kamu nga ailan dati itinapakamondat monomboros tay kagopot ay nununo po nga harakaruhang hinggad mo menggunakan media sosial at menang kisurita nga tatap na harakaruhang datid sera karay tilo gosip hingga ulo na makinongaw nagi mamuri mo di kapuri manano sekira na pad iharun paingkakat pagirot id kaya nan di paintapot tumbayan tokod isya na pada nga kano dat ay papainsadu di karatan idi nga kakita na ano po papatudok isya kumadi Miriam dat paingkuroh ng kuot kapurimanan di siyo montakid di kaboboyhon daw ang monong kasiyanan ni siya di Miriam ang minakinangaw dit boras-boras daw ang paingkano mati dat ipiahit mamiyogo nga haro dat id kapurimanan idi insanan no paring nga orang awikin rahingan wakon na pagyadit suangit ti kamoyan dat gosip iti nga atapo ti bay man boroso nga mimbulahi no matigyahit mosolon kadang-kadang monomboros to kono padi nga mosolon to koy mosolon bo mosolon papararat nundo sakira daharohit miagal ko apalayon teko onwon nga harohi isay boros sa kamo na manabor sayra na pundod mimboros ko nga inapadaan dahi tamo dan ditulun di nga inapandi tamo dan nga anda siya man patumboyo tu nasansaban dati natabor bodirit di jadi kapurimanan iswang do gosip papakamu amu to kadawokon haroy kante suangget mosolon
Orohian milon na gid hara balas dendam, hara kapurimanan dati da paparatu di sio, o insanan na pori nga hino hikadaw do iswangget gosip monomboros papakamu-amu da tulun da suway. Sorohon na dati da tok kom orongaw ngay mati kinorohingan niri. Dat ay sayra dat polombusan dati iswang dot gosip dati. Jadi timpu da bay no? O gumu tombod mo tilot berita-berita lebih penuh mentada pemagunaan da tingkur madiri hoy gosip tu diri. Hara piro-piro hit o kita datin miagal ko it nakajadi dahil Brazil, India, ino pa hilod India o kita dati nga it gereja da tutudan, tay koy hari manginggorit. Ngayon pa gereja India hindi hom kaubasanan no hilod haramay pantutud. Mangirod berita wagu ko berita lain nga mintong to kanupod bahagian pemberontakan agama panangin India hom harano po wagu kalaid harano po ngapain kukurohi dan ihila Brazil hindi hoy it nasorob iminangigitat dai rombongan di bermotosikal pingkuroter topot kopiori ka amu iri so kirodin o topot kopiori nga tokom tumobat ngai napa tulun dot topot dadi kopiori iya di na mo kopiom atok tumobat ngai na tulun nga suway kantot ay sarita ini panangid di alam suway kari katahitid dati soroku tu harano po di kopia tiyan di hom alang-alang patudi kopia pertobatan datulun dat kokitoh kopia mantad dodong kinorohingan natapuid ni ponorobidit itulun di papendalan do karaton datir di iho no po tok tumobat tok ayay no po tobat nga iti na pagya tabar-tabar may galit nga kadit papakamu-amu kadi mangimbulay nga iho piya nga kapurimana kod sumo ano dot ay hari kapurimanan datid magiya haw-haw magiso sa gulod manukod orayan kod ino pay guluh dot popoylo hidit katakan hindi nga iya di tidho kapurimanan mutumbayan ako yo to kadpat tibo harano pay berita wagud o kito ko nga tokom akato lola tunturud may pintu pakirimon da igurup-gurup ko manukod ino pay kapagulok papakirim dahil nga iya iri nandat anga double nun dahit ipapingkirimon dito magiso sa gulo yang papoylo nga ay doho no pod kapurimanan do right ko ilot papoylo do kumad tulun da suway tay kay kamandatid papoy lang sayrad o kita kuhit berita tay ka isurita di tahanan kuno paginawad papakirim ano po na kapi atahanan ng pakirim mo nandad montaki pira-pira tulun la tu ginawa ko na po amo paalay dam mintalang na matid igurup-gurup ko hinggo mutapat kapiyo ay asangada hanam akito na datid dia gurup kampung kopos na diri gurup kampung nga nakaylo kano maya magulo nga mano puso sa iginawnod papalambos
Hari kasonongon, hari kasanangan idim, hari kalomokon dahiri, ih, dat ngana imbulayayan karaitet ait ieu nga sakirana pod ieu diharat kasonongon dat it kopoilan dahirim ay say bagi asalabo. Nga iri naman ino pande papisuay di ham inde pemusarahan dat tulun kumadia. Oh, isiyoh mo ti it pemberita TV3 mo ti siya di kampung tokat ti ka. Tu nununo pagya nga iya gya kailan. Apatay latirik, oh, Elda Doroni tiget asaru papalapuro ila lembaga latirik idi ka. O pisak kepala tirik nga kadit karuhang nu may palapurad SESB. Oh, nakalapur na di Doroni hilo bo. Kad tu iri di kay kain tutunan. Kain tutunan dat tukang sibar. Jadi hari kapurimanan hari ginaw tokod magi sosagulod iya nahi kapagulod do papakirim iti barita hilad grupo ti ka nga ay iri na do ahi suang ginaw dati did manu tokod uwakod nga koylo di Thailand dati bo. Nga timpu do bayno o gumu tomo diti kabar-kabar angin. Iho no pohom pususan to kano pala. Pususan na po ginawa to ko man na po montakot keperluan dati, keluarga dati. Isay na ko ilod, sigog kadid ay atapot ko. Kumbala kumbihad insan. Isay madi minidup agun. Isay gaya montirid ama minumang naik ko gataid di. Gataawit, ibadawi. Pak lah. Kok kita aku berita ngatuk minidupagun. O si kapok wid screenshot pakiriman dari guru. Mini pangumin. Masihat tembod nang kunday. Masihat tembod nang kunday siat di kandit tulun dami nangumin. Nga tut Taylor iga tutup malu. May kung nakaguan wed ulasan it pinakirim ko itih no batit ay paindalanan iti tulun ang orahian di siyati buang pinanutup pimadit kesalahan di warit sikap kopian pasibar kulum bisay gadi kopia karajalad ay iatih na titulun dat aratan di siyati bo itulun da ang sanangan di siyad mo borosot na patay ni siya kam tutup malu lagi mad nasala lagi mana dirit dia di nga iri nagi tirik nga iri bo. Jadi yati kadau nga sorohon na dati dat sayra kapuriman tokod mumbal na papaindalan dat kantakan miagal di Miriamum iharun nga orang ngawi mati kinarahingan mentak tulun-tulun dit napili di siyo da papaindalan dit tamodon isuang katumbayaan. Mogobi isyo di tulun-tulun da asatia. Miagal na pa di Miriam nanuan da kinarahingan da hukuman sa irat iyala na pa nga nakawayad isuang da dosa. Hirin na dit Miriam tumbayan tako dot nakano hisiyo dot ay ponontudukan di tagayo. Nga agat madi hinawayaan. Kasindul sayrad isiyan pa nga nadakatanda kusta. Nagi pinatangkiad da damot mantadi di tinimungan dat ay tulun da Israel. Harati kamuyan dat
Ai pelajaran do tagayo. Iti aku yo kay mayaan. Koman ko napatid kano paditi nga imariam no pa nga nakanud pangajaran ka. Miyampay aralan dit apangkal. Ilo it aku yo kay mayaan. Kumayan ko napad akay mayaan let ang Pinay nga haro kantakan det ay muru det agayo pakarugian dati inapandit kantakan idi nga ati talibambanan lagi dati. Ilo ita aramay. Borasan kud miagala mo sa karita. Unsaya nunay karita. Konsay nu miagal ko minamonsay kod bering gatayaro karita. Wagu aya siya lo YouTube boy mutut na kago. Nga kompokan na bati bo. Wagu hi bering may no papasango nga haro nalihuan no pinapasangit wasir. Sira da pinapanaw haro sa batu mangkudarak padi kago di. Marup